जुजलपा नमस्ते भिसुठ नेपाल भाषा समाचार जना याचना जी विनीता जी सञ्जिला ठाउँ नेपालसम्म चिन्छसो पिड गोलागा खस्ती तिथिया तिख 2077 साल साउन 25 गते आइतबार अथे 2020 साल अगस्त 9 तारिक या तिख शनिगरी सटडाउन जुइगु खबर आयना सुनिगनिका हाक्न भूकम्पन जुइगु जुल थैगु हल्ला हिना चंगुदु अथिसा सरकार थासा सटडाउन टेको बारे छुन थागु मदु सनसनीपूर्ण समाचार जय मापी अनलाइन पोर्टल ते कारण थजागु हल्ला हियागु थागुदु सटडाउन ठका सुनिगली बजार सवारी साधन मनुतवे वनिगु फुक बन्द जुइगु कथा हल्ला हिना चंगुदु सा थजागु थासा छुन कथा या प्रतिबन्ध जुइतेगु मदु विशेषतः शुक्रबार येल वखोप जिल्ला प्रशासन ज्याकु प्रमुख सिडिओ ते बैठकले ठो हल्ला निनावगु ख ठो बैठक जिल्ला प्रशासन कार्यालय ज्याको तक अत्यावश्यक बाहेक मेगो फक्कन टिकेको थकाजक थागु ख यही जिल्ला प्रशासन कार्यालय वखोप जिल्ला प्रशासन कार्यालय छगु वक्तव्य हे विकासी सिडिओ कार्यालय अत्यावश्यक ज्या बाहेक मेगो फक्कन बन्द यागु थागु ख तर अनलाइन पोर्टल ते ससनी गले नि कहे अत्यावश्यक बाहेक फक्कन बन्द जुइगु कठ समाचार ट्रे म आ सोनिगली सटडाउन जुइगु जिल्ला बजार गाडी आगमन फक्कन बन्द जुइगु जिल्ला थेको हल्ला निनाउ याचंगु दो यही सिडिओ कार्यालय पिकागु वक्तव्य शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी सेवा ठाडो निवेदन व चोरी सम्बन्धी मुद्दा सम्बन्धी अत्यावश्यक च्याया नीति सवारी पास बिगो व विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी बाहेक मेगो फक्कन सेवा बन्द यागु ख थ्यातगु ख थोकथा थौ आइतबा साउन 25 गते निसी भदौ 8 गते तक नुगु नागरिकता वितरण सम्बन्धी ज्या नागरिकता या प्रतिलिपि वितरण हाट हतियार दर्ता नवीकरण संस्था पत्र पत्रिका दर्ता व नवीकरण निजी सुरक्षा कम्पनी नवीकरण राहदानी वितरण नाबालिग परिचय पत्र वितरण व मेमेगो अत्यावश्यक मदुगु ज्या डिकेको थ्यातगु दु सुनिगली कोरोना संक्रमित ओपया वोलिसे थिति थासे सिलियागु दो ये महानगरपालिका 27 भोटाहेटी शनिबार सुठिनिसी बन्द यागु ख अन संक्रमित खनिदया वोलिसी वडाज्याको ठीक फुकम फसल वच्याको त बन्द या त आह्वान यागु ख अन गुम संक्रमित लुगु खसा भोटाहेटी अनसन कमलाची लगायत लागे व्यापार व्यवसाय मुटिन छवातक बन्द जुइ अथि वडालिया 22 अन्तर्गत न्यू सटक खिचा पोखरिन शुक्रबार निसे बन्द जुगु दो अथि ये नर गान सिलियागु खसा अछगु हेटवान च्यामिस्त कोरोना संक्रमण खनिदया वोलिसी नर अथवा गहना पोहरी हाडी गाउँ सिलियागु ख कोटवा ट्वाले कोरोना संक्रमित लुगुली अनसी लियागु थका यही स्थानीय प्रशासन थागुदो संक्रमित नेपाल प्रहरी प्रहरीया परिवार व स्थानीय क्षेत्र त जुगु सितुगुदो अनवंगु विभाग छम प्रहरीया केन सुरी कोरोना संक्रमण खनिदुगु ख प्रहरीया परिवारे थप पेमिसित कोरोना खनिदुगु ख इमिगु संपर्की व पिनिगु स्वाप संकलन याना परीक्षण याबले शुक्रबार थप न्यामिसिके कोरोना संक्रमण थप पुष्टि जुगु ख सुनिगया ठिठी 120 थासे 900 मलाक कोरोना संक्रमण पुष्टि जुइ ढुंगुगु दो सुनिगले मिगतक खुइ निम कोरोना संक्रमित थप जुगुदो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम शनिबार नियमित लाइभ अपडेटे तथे जानकारी प्यादिगो ख विकय कथा ये नि खुम येलय ओ खोपेयना सोम व खुइ निम सिके कोरोना संक्रमण पुष्टि जुगु ख सथुना पन्दे न्यंक सोसो ने च्यामेसिके कोरोना पुष्टि जुगु ख निवा न्यो सुरु यागु इंडोवेस्ट नंबर प्लेट गफलेटक इनेगु ठका सरकार कोची मफया चंगदु इम्बोलेट नंबर प्लेट नीति आवेदन वैपिनीको ल्याया आधारे नंबर प्लेट पीको ई कोचीको ख थाकुदु यातायात व्यवस्था विभाग थाकुदु आ बागमती प्रदेश फुकम कथया सवारी साधने इम्बोलेट प्लेट वितरण यागु ज्या न्याके टुंगुको खन विभाग थाकुदु इम्बोलेट नंबर प्लेट कागु नीति तकले नपा सवारी थनी आतक राजस्व चुक्ता यामा विश्व
स्तनपान दिवस लस्ता लाका किपु नगरपालिका अमलसी चुंगु नुगु फपनी स्तनपान कछि निसुंगुदु किपु नगरपालिका मेयर रमेश महर्जन शुक्रबार छगु ज्याजोया दथि उगु कच्छे उलेजा येनादिगु खा थो कच्छे सेवाग्राही मापी लिसि नगरपालिका कर्मचारी तेसा सहज रूप थमस्थित माया दुरु टोंके फैगु ख नगरपालिका उपमेयर सरस्वती खड्का थियादिल अथे किपु नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सन्तमान मानन्धर उगु कच्छे मापदण्ड कठ थप सुविधा तनाव निगु व किपु नगरपालिका अन्तर्गत सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थान स्तनपान सूचना कक्ष व्यवस्थापन यानागु जानकारी बियादिल विश्व स्तनपान सप्ताह थुगुसी 2077 साउन 17 निसी 23 गते तक तिथि जाजो याना याकुगु ख यी महानगरपालिका मेयर विद्यासुन्दर साके सोनिगली कोरोना संक्रमित उपयाचंगु ठासी सोनिगा याटा पचैयागु खसा पीसीआर परीक्षण जक उपकेगु मखुकी नाकानी नाबा बन्डायामागु थयातिगु दु श्री खलेचंगु धर्मकृति बिहारी बौद्ध पर्यटन शिक्षक विद्यार्थी पिन्ट सिरपाल अथाको चाचली नौनादिसे वेकला थोख निथनादिगु ख पीसीआर परीक्षण उपके मालाथका साथया चंगु वया चंगु इले वेकला थोख थयातिगु ख वेकला थयातिगु दु पीसीआर वासामखु गथे छिसा सुठे नापेयागु ब्लड प्रेशर बहनी मेगु हे जुयाचुनी सुठे जाँचयागु सुगर बनी फरक जुयाचुनी पीसीआर न अथे ख पीसीआर तत्कालीय अवस्था जक थैगु ख पीसीआर यातुको पिन्त कोरोना जुइगु मखु थैगु तै मखु थौकने सोनिगली पिने जिल्ला उप मनुत वयाचंगु दो थुकिन समस्या तचया वगु खस सोनिग दुहा वयगु नाकाय कराया त फटहासा जक थन संक्रमण नियन्त्रण याफै वकना थ्यादिगु दु थोइले छि थहे सचेत जुइमागु दु छि सचेत मजुल थासा सरखार अझ चाहे जुसा अझ कोरोना नियन्त्रण वइ मखो यी महानगरपालिका नापान सोनिगली दुहा वेगु पनिमा थ्याबले सोनिगा दुहा वेके मबिल थका सोनिगा दुहा वेगे मबिल थका आलोचना यागु थासे वेकला थ्यादिला आ सोनिगली उप मनुत दुहा वगुले सही समस्या उपयाचंगु ख अथे वेकला पीसीआर परीक्षण व्यापक जुइमाला थका आन्दोलन याना चंगु या त कयान टिप्पणी यासिन जुलुस पिकाम कोरोना विसुनि मखु पर जुलुस लिस्ट से कोरोना न पिहावेफु उकिन्छि सचे जुइमागु ख थ्यादिगु दु नेपालले शनिबार थप स्वस्थ नेचमिसके कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि जुगुदु सठनापा कोरोना संक्रमितले निनिदो न्यासौ गुइ निम ठ्याङ्गुदु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय प्रवक्ता डाक्टर जाकिशोर गौतम शनिबार नियमित लाइभ अपडेटेड थटे जानकारी बियादिगु ख लिपाङ्गो नि पेगुतुने थप पेसौ गुइ गुम कोरोना संक्रमण मुक्त जुगुदु सठनापा नेपालले कोरोना संक्रमण मुक्त जुपिनिगुल्या जिन खुडो स्वसव जिन सोम ठ्याङ्गुदु मन्त्रालय कथा कोरोना कारण सिपिनिकोल्या ने सोम ठ्याङ्गुदु निम अमेरिकी अन्तरिक्ष यात्री पेनु न्यो पृथ्वी लिहा वगु दुसा थो अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्र बाखि पृथ्वी लिहा वगु नापाङ्ग व्यापारिक क्रू मिशन ख हङ गर्लेव बफ वेहेन केन नाया निम अन्तरिक्ष यात्री स्पेस एक्स ड्रागन क्याप्सुल बाखि मेक्सिको या खाडी कुहा वगु खस उपि कुहा वगु गुगु यान ख वो छगु व्यापारी यान ख अरबपति व्यापारी एलन मार्क्स स्पेस एक्स नाया व्यापारिक कम्पनी या ठोइ यान सुरक्षित रूपमा 30 कुहा वगु वे फुगु थयागु लिपा वना अन्तरिक्ष व्यवसायिक यान पाखेन मनु तेत सेफगु थयागु क्यंगु दुसा थोया न्यो नापा अन्तरिक्ष वनेपि फुको ठिठी दे सरकारी स्तर देकेगु यान पाखे वे वने यानावया चंगु दु हलिन्यंक थ्यामथ्या निगु करोड मनोतीत कोरोना संक्रमण खनेदुगु दु लिपाङ्गु तथ्याङ्क कथा हलिन्यंक 1,97,94,000 संक्रमण खनेदुगु ख आतक 7,28,788 सीतुङ्गु इले 1,27,12,000 से उप लने तुङ्गु दु अथे छनहि निगु लाख 53,000 संक्रमित थप जुगु दु संक्रमित मध्ये दक्षिणी उप भारतीय दुसा भारतीय आतक 65,156 सब थप संक्रमित जुगुदु अमेरिका जक 53,400 थप जुगुदु थका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा थाको दुसा ब्राजिलले 46,300 कोरोना संक्रमण पुष्टि जुगुदु दक्षिण अफ्रिका 60,700 मेक्सिको 6,700 कोलम्बिया 9,600 रुस 5,200 व लिपाङ्गो निपेको या इले कोरोना या हुनी हलिन्यंक 5,000 से अप मनुत सीथुङ्कुकु दु थौया नेपाल भाषा समाचार थनेको चागुदु आकुन पिन्त छुन सल्लाह सुझाव छाता बियादी मास जिमी त सपुत यादी छ नाप थो भिडियो लाइक एना जिमीगु थो च्यानल त सब्स्क्राइब पिएना
ऑल नोटिफिकेशन ऑन इना दी थका मनतुना चुना प्राविधिक पासापि युनिको रोबिन त सुब्या बिसी जी सञ्जिला जी विनिता यथन वनेको उजा ब्यादिस सुब्या जेमा भ्या